Vjerovatno postoji mogućnost da svjedoči u vezi nekih potencijalnih optuženih za ratne zločine, koji su pripadnici istih naroda. Poziva evo ovoga koji su mu uručili iz policije, iz stanice Vlasinci. U svojstvu znači da je svjedok. Mene je neđe oko, znači, da li je bilo pola 9, 15 do 9, ne vrem se sjeti tačno. Brat me zove, kaže, gdje si? Neka ja me utišće. Ajde, volam kući, kaže, stari se obići. Pođe kako je dobio, tada se čovjek promijenio skroz bio. Nije čovjek bio pod sudovima, nije odvor, nije nikad bio na saslušavanju, nije ništa. Znači, nikad nije ništa bio da se prepiruo, da se nekim svađao, nekim problemima. Evo, znači, tu je taj grobo mog oca. Čekao tu ispred. I on kako ideš, ovo sad je bio crven, uplakan čovjek, sav nikakav, znači. I meni je rekao, ajmo ovdje kod, da sjedimo, popijemo piće, on u grilu kod ovoga. U kolima sam ga ja pitao, stari, šta je bilo, kako, šta ste ispitivali. On kaže, ne pitaj me ništa, neke sam papire potpisivao, ali ne znam kakve papire. On je me rekao samo ko neki 100 papira, on je potpisao. To je znači za njega veliko, znači čovjeku šta je se prelomilo u njemu. Jer čovjek nije znao šta je potpisao. On će ga psiljavali na svake metode, sad su oni njemu sve koristili. Nije bilo nikakve znači pravne podrške znači od strane znači naše, znači niko apsolutno nije bilo. Znači sam su bili oni iz te SIPE što ispituju za te dešavanja, znači za te ratne zločine. Šta oni hoće, ja nemam pojma. Samo polako tu pazi glavu. Upravo ovo se tu desilo, mislim trebalo da se otvore vrata. Gred. Evo me mati našla, znači kada je to. Znači njega nije bilo kad je mati izišla malca spavala, tražila ga svukud tam vam, došla je znači ovdje. On je čak bio podupro ova vrata. I ona kada je gurnula, imala šta da vidi, on je tu bio već, bilo je kasno. Znači, poslije je zvala vam komšiju da dođe, da ga skine, ali sve je bilo kasno. Znači, sve je bilo uzalud. Došao mi je SIPE, uplašen, crven stavlja kada mi Đorđe, što te tukli, što ti plako, da s me roza Bog dobili, ostavili su me živoga, meni života nema, ja sam mrtav čovjek. Više ne mogu ništa reći. Ja sam ga savijala svakako da ne bi šta učinio. Okaj, Rozo, ne boj se. Ušla sam s unukom u sobu da spava. Vratila sam se, njega nema. Tražila ga, nema ga niđe, vikala ga, nema ga niđe. De facto, kad pričate sa preživjelima, sa žrtvama,
dobijate veliki broj, dobijate njihovo mišljenje i jednostavno odbijanje. Ne zavisi samo od stručnosti, pa čak i posvećenosti koje imaju tužitelji, tužiteljice, sudije i tako dalje. U tom procesu mora se potpuno uvažiti svjedok, njegove potrebe, mora mu se dati puna podrška, pravna, psihološka i zaštita ukoliko je traži, naravno. Nažalost, čuo sam da je bilo pritisaka na ljude da su morali izjaviti ovo ili ono, što ljudi nisu željeli, čak da je bilo i slučajeva samoubistva, jer su ljudi očekivali da ukoliko odu na sud, da će i vlastite porodice izložiti zlu i belaju dalje i tako. I ti kako štira dole objašnjenje, znači zašto, kako. Znači, kako ćeš ti čovjeku dati papire da potpiše kad čovjek ne zna šta potpiše. Znači, mora da svjedoči. I čovjeku se vjerovatno prelomilo, znači, nešto čovjek je, znači, uradio sa sebe što je uradio, znači, gotovo njega više nema. A niti je ko hoće da objasni, znači, da kaže zašto i kako. Gorak život. Kad izađem vani, okrećem se ko rotaciono svjetlo, gledam kad i šta će me snaći. Kad pođem polovno na pijacu, gledam šta će me snaći. Kad idem u tramvaju, gledam šta će me snaći. Živim u nekakvom nestabilnom i nesigurnom svom životu. Zašto? Zbog čega pitam se. Jučer suda na sudu sam bila u Trebinju zbog zločinca koji se dešavao od 15. augusta 1992. godine, subota uveče u pola 11, kad je ratni zločinac Stevanović Ranko došao u porodičnu kuću mog svekra Aziza Murguza i počinio ratni zločin, ubistva i paljenja, silovanja i svega što se moglo, mislim, jednom riječi rečeno, jedan nezapamćeni zločin i nezapamćeni genocid je učinio. Prvi put 12. januara kad sam se susrela sa ratnim zločincom koji je počinio ratni zločin nad mojom porodicom nadamnom, osjećaj je bio vrlo grozan, vrlo težak, koji ja i dan patim i zbog toga imam velike patnje, velike stresove, velike mučnine. Osjećala sam se kao da sam ponovo u onome istome košmaru u kome sam bila 15. augusta 1992. godine. Mislim da tako nešto ne bi smjelo da se dešava svjedocima. Žrtve i svjedoci moraju da budu zaštićeni, ali to se nikako ne dešava. Nikako se to ne dešava. Ja kad sam trebala da krenem u Trebinje, Stipa je na nekakav, hajmo reći, na nekakav primorani način došla po mene, dovukla me i to je sva briga ove zemlje i ove države o žrtvama.
A kad sam se susrela sa ratnim zločincom u istoj prostoriji, ja nisam znala šta će me snaći. Ne znam, jednostavno sam tražila da bude zaštićeni svjedok, što mi je tužiteljica Gordana Šarvalica i rekla da sam zaštićena, da je suđenje zaštićeno za javnost. Očekivala sam da će to biti zatvoreno za javnost, nisam očekivala neki 10-15 novinara, nisam očekivala ništa. Najedanput se samo pojavili novinari, predsjedavajući suda Duško Popić je dozvolio novinarima iz medijskih kuća da nas snimaju koliko je njima volja. Predložimo svoje dokaze, je bilo kakve svjedoke, sjednice 15. februara, selo je Čodor Mahala u opštini. To je drugi tačka. Iz druge tačke. Prva tačka je, izvinjavam se, prva je naselje Čodor Mahala, Silovanje, znači za Čodor Mahala. Drugo se desilo, ja sam priješio. Drugo se desilo u naselju Krivaje, opština Foča. Naselje Krivaje. Krivično djelo ubijstvo, to su naselje u kući Murguz Aziza. To je sveka. U kući Aziza Murguza. To je sveka, to je dakle sveka. Murguz, prezime, Murguz. Aziz. I ubio njega i koga još? Ubio mu njega, ženu i zovu njenu. Kako zovu si? Aziz? Aziz, Halima i Zineta. Optuženog sam čekala u istoj prostoriji gdje ih doveden, gdje su bili novinari, gdje smo bili svi. Nisam bila zaštićeni svjedok, nikakve zaštite nisam imala. Nisam znala ko se sve nalazi oko mene. Mogu je u toj istoj grupi novinara da bude neko i od njegove familije, od njegove rodbine i jednostavno samo da me upuca. Nikakve zaštite nisam imala. Nikakve baš. Zaštite nisam imala. A budući da Trial radi različite izvještaje kroz saradnju sa lokalnim udruženjima i nevladnim organizacijama koje pružaju različite vrste usluga i servise žrtvama prisilnih nestanaka, seksualnog nasilja ili silovanja iz rata i različitih oblika mučenja, došli smo do zaključka kroz naše istraživanja da u Bosni i Hercegovini ne postoji sistem pružanja zaštite svjedocima tokom suđenjima za ratne zločine. Česti su slučajevi odustajanja od svjedočenja i to već kad krene postupak, upravo zbog toga što se svi svjedoci, a posebno kada je u pitanju kategorija seksualno zlostavljanih, silovanih žena, upravo zbog tretmana koji imaju, zbog svog straha i zbog toga što praktično su ničija briga, nakon što izađu iz suda, odustaju od toga da se ponovno pojave pred sudovima. Kad sam sebe vidjela na državnoj televiziji, ne samo na državnoj, nego je bilo i na identitetskim televizijama i onda moj identitet nije zaštićen. Ja danas živim u strahu i življet ću u strahu dok ne umrem. Ja žrtve seksualnog zlostavljanja smatram najtežim žrtvama proteklog rata. Da ne spominjem one koji su izginuli, pogotovo nevini koji su izginuli, poput ogromnog broja civila, na sve strane, da se razumijemo. Mislim da se o žrtvama seksualnog nasilja i silovanja u toku rata u ovoj zemlji ne vodi ne dovoljno, nego da je skoro nimalo račun. Mi smo žrtve i kako se sudi ratnim zločincima, na kraju je ispalo da je bolje biti ratni zločinac nego žrtva, jer se žrtve više ponižavaju nego ratni zločinci. Ja sam jedina preživjela osoba, sami Allah zna kako sam uspjela da preživim, ja danas živim u strahu.
Meni je došlo da se ubije. Ja ne znam šta da radim. Kao predsjednik Okružnog suda u Trebnju radim od 2003. godine, znači već 8 godina. Mislim da nismo dovoljno opremljeni da bismo adekvatno postupali u predmetima ratnih zločina. To vidim iz razloga što nemamo, niti možemo imati mogućnosti za posebnu prostoriju za svjedoke, zatim posebne prostorije za postupanje u slučaju zaštite i zaštićenih svjedoka, to su prostorije koje im omogućile prenošenje preko linka, skrivanje izgleda svjedoka, odnosno sva ta druga tehnička pomagala koja predviđa zakon o zaštiti svjedoka.